Čo ľudia, vás vítam pri novom videu a dneska som tu v streamke a budem hrať za frontmana. Uvidíme, ako to bude. Som si ho kúpil na Infinity, takže budem každýkrát frontman. OK, tak zatiaľ dám cut a vidíme sa už v hre. Red light, green light. Mokulako svítí a se nedá. Nice! Let's go. The big boss. Skip. Nasz dwa gardi. Žereme s Jimkem novú hru. Marbles. Nice. Dva som už robia. To ne. Čo je za buk? Co som ho videl? Moment pravdy. Ukáž? A kde je ten? A tu je fake. Je s tvorcom. Green light. Green light. Green light. Nice. Kamo, on bežal! On není červený. Kamo, on bežal. Green light. No, nechci, wow. Green light. On je červený už bych chtěl. Yes. Green light. Green light. Mrtvý. Green light. Červený koncesím. Wow. To sám byl. Dobre, ten sa nenachytil. Green light. Mrtvý. Kam to je veľa mrtvý. To je mrtvý. Dobre, mrtvý. Nice. Dobre, hneď ako green light, tak green light. Red light. Red light. Green light. Sekund. Red light. Green light. Red light. Go trafię na prawie shot. Green light. Martwy. Nice. Kamo, ja mam 40 milionów. Nice. Yes. Zapio. Kamo, co tu? 004. Môžeme dať. Dáš mi? Tomuto kopírantovi dáme Mona Lisu. Nechce na to škody. Kámo, skoro mohol byť tento... jak sa volal? Sambu. To bol... 218 kámo! On mohol byť tento... On to som zvedavý. Tak poďme na to. Kámo, koľko gardov? Kde je? Ten noob. Let's do this. Tu je, nie, tu není on. Nie je! On tu není. Typek s továčkou. Co to musí byť? Jafelo? Nie, tento dostal... Tento, takže Jafelo, ten. Ronaldo! Kto je pre Ronalda? Dajte like. Kto je pre Messiho? Dajte odber. Sebiok! Tu aj Ronaldo. Kúkam, ten musel byť prekvapený. Čo tu to smrdí? A Sigma. Však to vidí v ďalších hrách. Kam ty čo na mňa strieľaš?
Ježi si na tebe. Pojď. No strčím. Gulku rovno do jeho očka. Jo, presne tak. Rovno do jeho červenej hlavy. Fuj. Hnus. Nechutné hovno. Copyright! Kámo, som ho dal, že he has got Mona Lisa. Ty vole. Tento mikrofon reaguje na všetko. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Matej! Ježiš, jak się zlecali v stejně. Nice. Co je další hra? Asi Pentathlon. Máme pravdy? Jep. Pentathlon už ide. Go! Možno, ak to potrebujete? Woohoo! Dobre, tak poďme na to. Tak čo, je niekto mŕtvý? Jezus! Co sa pokazilo? Som tu riešil Alexu. Marvel! Sigma! To som vedavý. What the fuck? No, ukáž mi to. Headshot! Headshot! To jsem ty idiot! Tam, mrtvý! 004. Kamo ty koukáš do stěny? Nestřelaj! Prestaň! Pojď k tomuhle. Bruh. Bruh. Nice, Sigma! Sigma boy. Ajajaj. Kto umře? Pojď, kámo. Ne! Wow! Kámo, nestřelaj! Mrtvý. Už někdo? Tam. Já mám na jednoho. Yes, kam už iba 5 sú tu. Celý sa je mŕtvý. A teraz je ten problém. Zabíjajte sa! Zabíjaj sa! Wow, zabíjte sa! Wow, ja nemám naboje, Kamera nemám naboje, sorry. Nechama! Wow! Chill. Okay, chill. Tipnem. Wow! Okay. Žijeme. Bruh. Klasik, ho sabotujem. Teraz to sabotujem.
What? Jak to preżył? Ja nie mogę skakać! Skakać. Cipek, mrz. Jak jeden strojownik spadł. Okej, Bobia. Żeby nie zajęło sekund. Wow, dobra, sobie okstały tu. Haha! What? Dobra, to sobie był. Jasne. Mamy na to! Ciebie dam honeycomb. Chodź, musisz to dać. Patrz. Lisa. Proszę mnie! Proszę, atakuje! Patrz! Nie, ale mrtwy! Patrz! Zabiło! Chodź, 4 bezpieczka, patrz! Typek! Back on! O nie ma wagon! O nie ma honeycomb! O może. Komu jak to szczere? Ogólnie to było nasze wideo. Wszystko. Do zobaczenia, to prosiło. A ciao!